ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marituyag, itaypay ang nakatugaw ka di tasango ti tersinak. Jay la kalsada ti turong dagiti matam, akasla dapat padaanam. Urayag no sumangpet ni badung ko, Maray. Ay, huwag nga agpaysoan niya, Maray. Apay adi pay la sumangpet ni badung mo. Nabayag itinapanan na nagtrabahuan. Insukat na kansamot taon. Ha? Ay sana, Maray, hindi kang sawi ti kasta. Aguray ka. Aw-awagan na kakadimot laang iti cellphone. Ay, saan nga ron, Maray? Kanjak makontak ti cellphone na. O makita, ay insukat na ka. Ay, sana, Maray, hindi kang sawi ti kasta. Patpatuludan na kakadinibadong mo iti kwarta. Saan, Maray? O makita, ay insukat na ka. Ay, sana, Maray, Na. hindi kang sawi ti kasta. Amang ano insukat na kan iti ububeng, Maray. Ay, badong ko ay. Agawid ka ka din na. Ay, kailiw ka unayan. Ay, badong ka. Kapitan, tulungan nakman. Kaya't ko makuntak ni badong ka. Kat awagam Saan ko makuntak ti cellphone na? Apay, mano abulan, ti kaawan May sa abulan, Kapitan. Kuna na ama pa nagtrabaho iti Pangasinan. Nga maging gaita, di mo tan sumangpaat. Mga no sumangpatan na dyan, Maray. Urayang laang. Kailiw ko nga minan, Kapitan. Uy! Kaslay patay ka, no jak makita ni Badong Kaw. Si Kaki, di man. Urayang laang din nga agaway. Amangan kit di pa, no adan iti dalan na. Ay, Kapitan, kaya't ko ako yung gandak kuma. Tamapan ko ipapublic service iti radyaw. Bareng agdengdengag, wano saan ijay tibay. Ekwa, urayang kadilaing. Sumangpatan na dyan. Ngam, Kapitan. Kita ni Badan. May sabulan naman, asaan ang nagaw-away. Kaputan na pan ije Baguio City. Di nakto pa inaw-awagan iti silpon. Ang sa anak mo't nga agdanag. Naragsakak tupay. Ha? Jak pa'y makontak ti silpon na. Ngam awan ti pagdanagak. Isuan nakaragragsakak. Ngam, Kapitan. Ay na, awan ti nasaya at mapasamakan ka. Lukas ta ka. Basta urayam lakta ka din ni Paribada. Badong, nagawid ka na. Payalin ni patnakmutan. Nagawid ka na. Nay, nanatuyang. Napingad kayo dito igit ti kalsada ang nakatugaw katrabiin. Sa nabalay, tandamot street light kwaraw. Napingad tugtugaw kayo dito igit ti kalsada. Rurayak ni Badong Kaw. Bareng adan no madamdama. Ay, agawid kayaw. Urayan nyo lang iti balayaw. Ang mga nuad na lumabas ang nabartak di tao, kat pagbabartakan na ka. Rurayak dito kwaraw. Rabiin na. Agawid kayaw. Nay, si Kamat Marituyang, mangri ke pakumantarabieng. Marikwanang. Pautangan nakman iti biskway. Oray may salaang tamabisinak. Anya, Alan amaray, mabisinak nga minon. apay ngamin adi ka agawid nga agluto iti kanam. Awan nga ruden bagas ka umaray. Awan pa'y masida ijay balay. Tanay, saan moten nga gawawid ni Badungkaw. Kandinak pa'y ipawitan iti igatang ko iti kanal. Kat anya nga ti aramidam, no awan manamnamam kan ni Badung Mau. Ay, jak ngamin makatrabaho, maray. Tapampanunutag ni Badungkaw. Kat kasano ka nga rod amangan no kasta. Asino nga rod ita timang pakanken ka. Da kami akakarubam ay agbain kamot Imbag kumaan no masakit ka ta isaw, ngam saan mat nga raod.
Ay, ikwa, maray. Ultimo, biskwit amay salang kat utangan pay. Ha, O, kasano, no saan ka pautangan? may salaang maray. Pautangan ako na. Ay, marituyang. Ngam alang sige, pautangan ka man langan. Mabisinak nga men itiin na po'y maray. Ala, mabit lang tainak mga laitiin na po'y kansidaan tamangan ka. Ay, agyaman ak maray. Kasyan ka ita, gapot mabisin ka. Ngam umunakan mao di daytan, apanang pakan ko kan ka iti libre. Maray. Kaili mo laang ni badong mo? Ngam kasla ipatay mo matan? Halan amaray. Ingkan mga laitiin na po'y kansidaan. Tatalaga amabisinak Naimbag nga agsapam kwaraw. Aw, apay nga da kayaw na natuyang. Anya ti bagayaw. Umayak man makikape kwaraw. Ha? Ta ultimo kape kat awanen ije balay. Awan amin nun. Anya? Nayuna mon iti tinapay no adda. Tamabisin akaw. Naa. Alan ako araw. Kasyan nak. Tawan igatang ko iti kanag. Kano nga minasumangpet ni Tata Badong aya? Jak nga ron amaw. Jak pa yun makatrabaho gapo iti panang pampanunot ko kenkwana. Ala, mabit lang tang inak mangala iti kapi kan tinapay. Ayag yaman na, kwarog. Ayag yaman na. Ay, badong ko, aya. Ano nga minasumangpet ka? Tapno sa anak ko nga agbisay na. Ay na, nabsugak kwaraw. Agyaman Ay, grabe. Inibus mo ti may sa supot alop bride. Agasang may daytakin nan mau. Mabisinak nga main. Agasang may ti talo ata sa akin na peng. So apay nagado ti gatas na. Mangirarit ka may. Mabisinak nga main. Agraman ti nangina apalaman. Inibus mau. Ay na, nabsugak kwaraw. Ha? Ay, maudin dayta pa ng pakapikkan ka. Mangirarit ka. Ay na marituyang, maditi kasta langam dito'y sango ti tersinak. Ipay na ti malas. No apay nga da ka manendita nga aglidliday. Maray. Nakatapaya ka dito istor ka, Sakit makasangsangit ka. Ay, maditi kasta. Kwa maray. Jak kayat adito ti pagistambayam no kasta ti langam. Malas. Kaslag minatay ka no kasta ti langam. Kwang amen, maray. Ay, pumanaw ka ditoy no kasta ti langam. Ay, jak kayat ti kasta maray. Kasanumat nga men, maray. Kat di nakpay pauitan ni badong ko iti igatang ko iti kanag. Agbisina kaun, maray. Katanya nga roter aramida, ding ka banggad. Awan ka di panunot mau. Anya ti maganap mo no day tala agtog-tugaw nga aglulwa ti araramidam. Ay, kwa maray. Mala, mapan kakit di tayan ni Violet agtrabaho ka. Tapno di ka agbisain. Ay na, nanatuyang. Tulungan nakpailang agkupinwan. Madamdaman tao ng aglabata. Wan Violet. Ay aguray ka nana. Masakit ka kaday? Ay agawid ka laangan. Saan, Violet? Ay, kahiliw ko nga binibadunggaw. Agasam tabay sa bulan na sana nagawaway. Ay, no kasta? Agtrabaho ka Sana kastang agsangsangit ka. Agsansanoong ka. Ay, awan na saya at pagbanagan no kasta, nana. Violet. Agtrabaho ka kitday. Tapno ada igatang mo, iti ka na. Aw, aday ta, Violet. Nakupin ka ang dagiti nakasta. Ay, nasaya at anana. Ngay, saan ka maten analiday? Apay ngay. Kahit ko namit adya kun aglidliday, ta sumangpet-met lang ni badungkaw. Isuan na amiris ko apod nuti ko na. Ewan nasaya at mag, nana. Kaan, laglagi dagiti nararagsak nga aldaw mikin ni badungkaw. Daytay naka-holding hands kamay nga agpaspasyar ijay parkay.
Ti panangan may ije restaurant. Kat sob-sobuan nakpay. Mayat nana. Mayat dayta. Tapno saan kan ngagliday. Sige, nana. Lagi pumpay dagiti daduma nararagsak ngal daw yaw. Hey, one violet. An, umay kalata dito'y laundry shop ko tatulungan nak. Tapno, agswildo ka. Tapno, aday gatang mo iti kanam. One violet. Kastang agpaisaw ti aramida. Kasta, timayat, maray. Manggad ka. Tapno aday gatang mo iti kanam. Kandi kan aglidliday, ta sumangpot tumat lang ni Badong Mau. One maray. Kasi ita, adaswil daw. Iso agumatangak iti bagas kan sidaag. Agraman kapay kan tinapay. Hun mabit laang tayalaan ka. Ay na, ay. May mayat gayam ti kastaw. Ti iliw-liwag ko lang ang ti iliw ko kinibadungkaw. Ngam ti aglidlidayak nga agur-uray lang takun kwa na. Katun mat. Maray, natural ti agliday. Ngam di namot kayat asawan anak katugaw kalatan iti agmalmalam amang uray kan kwa na nga uray di kapayan mangan. Wen nga rod maray. Sakat di kapay manggad. Kasano nga rod nga da igatang mo iti kanam no kasta. Iso nga ita, agtrab-trabaho akawn ijay laundry shop ni Violet. Nasaya at launay maray. Kasta ti kayat ko. Tano adda kala di tasango ti tersinak nga aglidliday. Nga agtugtugaw iti agmalmalam ay talaga nga awan na saya at apagbadaga. Nay, kapitan, papanam ngay. Inak man sabten ni Banang iji ilay. No kasta, sumangputan ni Maribanang. Oo, iso nga inak sabtan. Imbag man ta simbangputan. Ngam ni badungkaw, kat awan pay lang. Kat sumangpat tulad ta. Kano nga ta, kapitan? Na. Di nakmut ngamin kayat at tulungan, tamapan ko kumaipa-public service. No kayat mo ang makita ni Pari Badong. Surutem iti napanan na. Ang sa dino ka din tinapanan na. Ijay kano Pangasinan, kapitan. Adda trabaho da ijay. Di ka surutin. Jak amaw no sa dino ijay Pangasinan ti pangsurutak kuana, kapitan. Iso nga urayag latan Oo Kahit nasaya at mat, tasan kan nga aglidliday, marituyan. Wan, kapitan. Saanan at talaga. Nasaya at data. Ala. Indakaw, tanay. Agurayak pa iti tricycle, apaglugan na. Ay, addagaya mon ni Maribanang. Wan nga rod maray. Mapansabtan ni kapitan. Ay, imbag pa'y ni kapitan. Tadan ni bakit na. Siyak nga'y, awan pa'y ni badungkaw. Ay, nalipatan naksamatan ni badungkaw. Di ka ngamin agsao iti kasta Negatibo mat ngamin ti panunot mo. Kasano mga main kat kailiw ko na talaga ni badungkaw. Si kakid di matabakbakutan. Tunggal umadayo ni badung mo, kastalatan ti jarmaw. O anya ti gatangam ayatain kan. Tadyak kayat nga adag sang sangit abakat dito istor ko. Malas dayta. Maray. Ay, gumatangak iti itlog asi daag, maray. Ewan, mabitlag ta ikan ka, tapumanaw kan. Oh, kasano ka ngayon makatrabaho, nana? Nukas tamo ti jar mo, agkakapsot ka mat. Bay anak lang, Violet. Sana balay tagtrab-trabaho akbag. Anyang agtrab-trabaho? Nakatugaw ka mat. Kas ka lama sakit. Kailiw ko nga men ni badungkaw. Kunak mano na kay liwliwag ka, nana. Saan pa'y mo't gayam? Jakmat malapdan tirik nak. Aglidayak may. Kayat ko ti agsangay. Anya? Ay, badung po aya. Payalinipat nakmatan. Impigsanan kag sangit. Ay, nanatuyang, agawid kan. Sayang lang, di sweldo kan ka, no kasta ti panagtrabaho.
Malugi akon ka na na. Isong agawid ka man lang, ha? Kapitan, adda ka din ni Mariba ng dita balayaw. Ay, rimwar ni Banang iti agsapa maray. Ta ada kasi narak na agagayim na. Adda ka di pasalubong na kanya. Awan ba't? Ay, kapitan, Eh, mabalin ka diti makipangan. makipangan? Mabisinak ngamin, kapitan. Ayawan ngamin ni gatang Ya. ko iti anak. Anya? Alam na, kapitan! Pakananak man ta mabisinak. Malakagawad. Ay, mapanakon. Binayadak mo ti asukar. Awan pag-asukar ni Marituyang iti kape. Ni Maritoyang, at ay balayaw. Madamakit amang mangan Ay, agruam nga no kasta. Ha, masurunak iti kasta nga aramid na. Saan nga agtrabaho? Tamapan makipangpangan iti kakaruba na. Inikat kanumo ngamin ni Violet, ijay laundry shop na. Una, tasayang laag ti isweldo ni Violet kankwana. Saan mo't ngamin nga agtrabaho ana imbag? Nakatugaw kanulat tan nga agsansanuang. Aya, ala, inakon. Tada pa ijay balay ni Marituyang. Ay sos, ibusan na amin at araon niyaw. Iso nga ingkan, kapitan. Ay, Maray, nabsukat. Awa mo siguro makunam kanya ko na niya. Wen, kapitan. Ay, Maray, ay manipod ita. Saan ka nga agsubsubli dito'y balay mi nga umay mangan? Ha? Mahiya ka naman Pinakan ka. Saanin ang maulit dito? Kapitan. Ay, ingkan. Kahit ingka manggay. Tapno ada igatang mo iti kanam. Pang-aasim ka di, Mrs. Tan, talaan nak at tagalabam. Ay saanan, diyak ka sa pulan tikaskan kakatulungak, at dan tagalabak. Awan ngamin panggadak, Mrs. Tan. Di na kun kayat nga awatin ni Violet iti laundry shop na. Sayang laang ti itangdan ko ken ka. Tadi kamot ang trabaho anaimbag. Rason mo akailiw mo ni badong mo. Iso nga agtug-tugaw kalatan. Kat saan na mabalin ti kasta. Kasta ti damag ko ken ka. Iso di kamot kayat nga awatan. Ingka agsapol iti sabali apang gadam no addamayat ken ka. Ay na, pang-aasim ka di, Awan igatang ko iti kanag. Iso nga awatin na kun, Uray no tagadalus dito'y balay mau. Lading itek, ngam di ka kayat. Logi ak no si katisweldoak. Agsusweldo ka, ngam di kamot agtrabaho iti husto. Saan arason ti kinaliday mo? Agtrabaho ka iti husto, tamasweldoan kamot iti husto. Mrs. Tan. Sorry, ngam di ka kayat nga awatan dito ibalay ko. Adu dita ti adayo anagaggagat ngam iti sika. Sorry, toyang. Ay na toyang. Natural lang tagliday. Ngam saan aday tatirason, adi mo sayaaten ti trabahong. Agtrabaho ka iti husto. Tapno saan ka amaikat, iti trabaho. Ngem sakbay na, kaya't may mga nakablawan ni Sir Saldi Sampaga. May sa a taxi driver. Ken kada kayo aminan apo a taxi driver. Anayat adumdumngag kadagiti drama niya. Ala sige! Ditan tinagipusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insurap yan iti direksyon ni Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.